Колядная батарейка под знаком инноваций. Дзея першая. Типовая размова методолога з увасабленнем лятучага універсітету. Дзеючыя асобы. Методолог, увасабление лятучага універсітету. Подворок. Недзе год тому методолог стоїть на голубцу і палить сигарету. Уваходить увасабление лятучага універсітету. Методолог. А ці не объявить нам наступный год годом антикоммунизму? Увасабление лятучага універсітету. Ну, объявить-то мы можем что за угодно. А кто робить будет? Знов я? Методолог. А мы супольнасцю лятучага зробим. Увасабленне лятучага універсітету. Ну, это то самое, знов я. А я стомилась. У меня еще от года белорусского мышления остатковый психоз не прошел. Як что, доглубляю притомность. Методолог. А навошта нам такі університет потрібен? Ні год антикоммунизму провести, ні книжек моих не читають. Увасабленне лятучага університету. Так, не починай. Методолог. А что не починай? Культурная политика под погрозой, трансляции нема. Увасабленне лятучага університету. Я стомилась, я пойду. Методолог. Ну иди. Сам год антикоммунизму объявлю, сам и зараблю. Увасабленне лятучага університету. Ну и роби. Методолог. Ну и зараблю. Разыходятся по своих справах. На дворы накропывая дождь с инновацией. Дзея другая. Першы сон сакратара універсітетской корпорации конвент Людення. Подворок. Корпорация лятучага університета стоит перед пошихтованными шерагами корпорантов. Альберман по правую руку трымае стяг. Сакратар університетской корпорации. Люденіты, стой, раз-два. Рашением Соковицкого ординарного конвенту 2017 год по Григоріянським календарю объявляется годом полного антикоммунизму. Корпоранты. Виват Грецка Флора конвент Людення. Сакратар университетской корпорации. Альдерман. Раздать люденитам рыдлевки. Альдерман. Есть раздать рыдлевки. Раздае корпорантам рыдлевки. Сакратар университетской корпорации. Люденіты, по моей команде копать до полного и кончаткового похования коммунизму. Раз-два. Корпоранты. Виват Крескат Флорет конвент Людення. Починают дружно копать. Дзея третья. Нараджэнне дэкрэту аб ПВТ з духу мнимой лібералізацыі. Дзеючыя асобы. Цар Ірод, чорт. Палац цара Ірода. У зале с калёнамі стаіць цар Ірод і глядзіць у окно. За окном ідзе дождь з інавацыяў. Уваходзіць чорт. 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 Ваше преблагородие, дождь иди, царь Ирод. Ну дождь дык что? Ну дождь дык что? Чорт, дык гэта ваша ягомость. Дождь з инновацией иди, царь Ирод. Ну хоть с чего? Абы была нафта и громадско-политичное спокойствие в массах. Чорт, так ваша великость, гэты дождь подмывая устои нашей, простите, вашей, государственности. Царь Ирод. Хватать и саджать белый легион. Черт, не, ваши чудо-мудрые. Тут это не допоможет, царь Ирод. От ёшкин кот, кожный раз допомагала, а тут нет. Черт, надо бы устроить либерализацию, а то змые нас. Царь Ирод. Черт, Францевич, а самая либерализация нас не змые? Черт, а мы понарошку, так сказать, у отдельным ПВТ ее устроим. Царь Ирод. А потом схватим и посадим белый легион? Черт, почти ваша великость. Барсючок у ПВТ сало нагуляет, а мы его... Царь Ирод. Что мы его? Черт. Чик, чик-чик. Царь Ирод. Чик, чик, чик-чирик. А ты, черт, голова, иди пиши. Черт, что пиши? Царь Ирод. Декрет пиши. Об установлении свободных условий цифровой жизнедеятельности в отдельно взятом парке.
Зоопарк высоких технологий, так сказать. Чик-чиры. Молодец, чувак. Дзея четвертая. Казка про кіраўніка універсітэцкай гульні. Дзеючыя асобы. Кіраўнік універсітэцкай гульні, методолог, філософ, увасабленне лятучага універсітэта, блокчейн, евангеліст, ігратэхнік. Увасабленне лятучага універсітэту. Давай гульню правядзем. Методолог. Давай. Філософ. Давай. Увасабленне лятучага універсітэта. А каго прызначым кіраўніком? Методолог. А Иван? Философ. Не вытягни. Увасабленне лятучага універсітэта. Не вытягни. И взялся кіраўнік гульні и пачаў цягнуць універсітэцкую гульню. Тягне, потягне, а вытягнуць не може. Паклікаў тады кіраўнік гульні ігратэхнікаў. Кіраўнік за гульню, ігратэхнікі за кіраўніка, тягнуць, потягнуць, а вытягнуць не могуць. Паклікаў тады кіраўнік гульні, блокчейн евангеліст. Кіраўнік за гульню, ігратэхнікі за кіраўніка, блокчейн евангеліст за ігратэхнікаў, тягнуць, потягнуць, а вытягнуць не могуць. Ну што рабіць? Капец! А не! Прыйшоў тады філосаф. Кіраўнік за гульню, ігратэхнікі за кіраўніка, блокчейн евангеліст за ігратэхнікаў, філосаф за блокчейн евангеліста, тягнуць, потягнуць, а вытягнуць не могуць. Гледзячы на ўсю гэтую вакханалію, прыходзіць увасабленне лятучага універсітэта. Кіраўнік, значыцца, за гульню, ігратэхнікі за кіраўніка, блокчейн евангеліст за ігратэхнікаў, філосаф за блокчейн евангеліста, увасабленне лятучага універсітэта за філосафа, тягнуць, потягнуць, а вытягнуць не могуць. Поглядел нам гэта методолог и кажет: я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. А яны ему: докажи уже, не обидимся. Методолог: а вы не у той бок тягнете. Адже такая беда. Взялись по новой. Методолог за гульню, увасабленне лятучага за методолога, філосаф за увасабленне лятучага універсітэта, блокчейн евангеліст за філосафа, ігратэхнікі за блокчейн евангеліста, кіраўнік гульні за ігратэхнікаў, тягнуць, потягнуць и вытягнули універсітэцкую гульню. Все радуются. А тут увасабленне лятучага універсітэту подходит до кіраўніка гульні и кажет: и что ты думаешь? Усё. А кто справаздачу писать будет? Дух Георгия Петровича Шадравицкого? И взялся тады кіраўнік гульні писать справаздачу по гульні. Піша ён піша, а написать не может. Тут и казцы конец. Дзея пятая. Вытрымкі з ненапісанай справаздачы кіраўніка універсітэцкай гульні на інфраструктуру інавацый. Выходзіць блокчейн евангеліст, и собрались удзельнікі гульні з усіх групаў, и прыйшоў блокчейн евангеліст и пачаў вучыць так: блаженны убогие за ўзаемнага недаверу, бо іх ёсць царствие во блокчейне. Блаженны засмученные непразрыстасцю, бо адкрыецца ім. Блаженны прагнучыя децэнтралізацыі, бо яны будуць насычаныя. Блаженны роўныя, бо для іх ёсць пірынгавыя сеткі. Блаженны першыя біткоіншчыкі, бо іх ёсць маржа экспаненцыяльнага росту. Радуйцеся и веселитеся, бо нагорода ваша великая, бо смеялись так над теми, что были первыми. Вы обороненные открытым ключом. Вы обороненные открытым ключом. Бо коли есть алгоритм асимметричного шифрования, то кто может взломать его? Вы уладальники усіх транзакций, бо кто может отобрать информацию у миллионов, что захоўваюць яе. Гэтак няхай свеціць святло ваше перед людьми, каб яны бачили добрые учинки ваши, вославили систему на блокчейн. И сказано: не доверяй хлусливому посереднику, ані банку злодейскому, ані эмитенту фальшивой фиатной валюты, ані іншому якому злодію. А я кажу вам, не доверяйте зусім ані якому посереднику, ані хорошему, ані благому, але толькі сабе доверяйте, а астатнее отдайте блокчейну, які усталює довер поміж вами волею алгоритму математичного. Стеражитеся фальшивых пророков Центробанку,
что приходит до вас в отдельне овечьим, а внутри волки дзярлівыя. Паводле пладоў іх не спазнаеце іх. І ці ж не збіраеце яны дадатковы адменны працэнт альбо платы за паслугі бессэнсоўныя? Не можа дрэва добрае радзіць плоды благія, а не дрэва благое радзіць плоды добрыя. І сталася, як скончыў малчэй евангеліст, што удзельнікі гульні дзівіліся з навукі ягоныя, бо лічыў ён як іхнія эканамісты і навукоўцы розныя. Дзея 6. Другі сон сакратара універсітэцкай карпорацыі «Конвент Людейных». Падворак. Карпаранты ў інсігніях дружна капаюць на прамку поўнага антыкамунізму. Сакратар корпорации летучего университета займает тактичную и кирующую позицию на узгорку. Секретарь университетской корпорации. Людиниты, стой, раз-два. Рашением Шаблинского экстрамурального конвенту каникулярного чину корпорация летучего университету распочинаю створение коммуникативных интерфейсов, инфраструктуры и инноваций. Корпоранты. Виват Крестов Флорат Конвент. Секретарь университетской корпорации. Людиниты, на усталяванне камунікацыі з суб'ектамі інновацыйнай дзейнасці крокам руш, песню заспявай, карпаранты спяваюць. Людиниты, людиниты, наши слова лаўрам уліты. Крочаць насустрач яркім промням сонца новых тэхналогій. Дзея 7. Метушня. Недзе ў лятушня. Дзеючыя асобы. Увасабленне лятучага універсітэту, гісторык ідэяў, доктар сакральнай тэалогіі, філосаф, метадолог. Гісторык ідэяў. Гісторык ідэяў. А давайте зробім універсітэцкі семінар у новым фармаце арка. Увасабленне лятучага універсітэту. А давай. Доктор сакральной теологии. А давайте отсвяткуем 500-годие Скорыновской Библии в особлении души университету. А нехай так. Философ. А давайте зробим университет на блокчейне. Особление летучего университета. А ну и зробим. Методолог. А давайте антикоммунизм просунем. Увособление летучего университета. А ну и хай себе. Политолог. И вот, кстати, вот Собчак. Она же ведь реальный кандидат. Она же ведь реальный кандидат. И политтехнологии 3-го поколения. Это конспирология. Увособление летучего университета. Вячеслав Иванович, это колядные батареи. Вячеслав Иванович, это колядные батареи. А с этими вашими вопросами идите, пожалуйста, в Facebook. Facebook. Я перекладаю. Дзея 8. Кривавый ауторок. Едете на просторах интернета. Дзеющие особы. Философ, методолог, закадровые голосы. Философ. Что мы робим и куда мы идем? Ці тут не так давно уже про Карл университет писали, и что не зважают люди на наш доробок. А ці ён у нас ёсць. Ці мы могли б нечто предъявить. Ці хіба мы маем новую концепцию эдукации. Что мы могли предъявить на гонке? Мы сапраўды ведаем, чаму і як трэба навучаць ва універсітэце 21 стагоддзя. Ці толькі можам што спасылацца на палемічныя этюды 30гадовай даўніны. Ці нас задавальняюць тыя адукацыйныя фарматы, што ўжо прыжыліся ў сценах летучага. Ці гэта ўсё нас уже перастала цікавіць? Методолог. Усё ў нас ёсць. Культурная палітыка моя дае на ўсё адказы. І яшчэ. Часам хочацца паслаць вас усіх нахер. Альбо працуйце, альбо ідзіце нахер. Пагадзіннікі былі. Закадровые голосы. Так методолог нас послал ці не? Не, ну послал. Да не послал. Ведаеце, з аднаго боку тут ёсць
Ведаеце, з аднаго боку тут ёсць выражэнне жадання ў гэтым хочацца. І прапанаванае альбо, значыцца, нахер, альбо працаваць. А самое выражэнне жадання альбо прапанова альтэрнатывы гэта не ёсць пасыланне. Да таго ж у мове гэтага чалавека такі выраз не мае значэння перфарматыву. Інакш кажучы, гэта такі уласцівы індывідуальнаму маўленню метадолага грубы паэтычны тон, што выражае сэнс. Да, абрыдло ўжо. Ну, можа, у гэтым і ёсць рацыя, але з іншага боку, ён жа абражае нас гэтымі пагадзінавікамі. Філосаф, ты абражаеш гонар і годнасць усёй супольнасці. Ты культурна-палітычны аўтарытарыст. Метадолог. Усё, дастала мяне. А хто мой гонар і годнасць абароніць? Будзем біцца на дуэль. Зелье 9. Третий сон сакратара університетської корпорації «Конвент Людиня». Діючі особи. Методолог, філософ. Зея 10. Собрание корпорации. Подборок. Свято-Люцинский конвент. Деючие особы. Сакратар университетской корпорации. Методолог. Уособление ведущего университета. Сябры корпорации. Сакратар университетской корпорации. Объявляю Свято-Люцинский святочный конвент открытым. А зараз магистр корпорации скажет тост. Методолог. Забить философа я не могу, я б не хотел бы часу. Лятучи можно мыслить схемой у целостности пэўнай, где компонент этычный живе у супольности и корпорации яе. И мацуе и мысление ход, и пошук новых эдукаций кірункаў. А книжки вы мои читайте, альбо идите у уособления лятучего. Не починай, методолог. И ладно, видней, людения, виднейте, людениты. Браво! А вот и автор.